Nalazimo se u ruskom marketu Mere. Kakva je ponuda i kvalitet, odnosno cene mesa? Kao što vidite, to je pileći ćevap, to je, kaže, zamrznuto svinjsko meso. Ovo je pileća Đorđeva, pileći batak s karabatom. Cene, evo kao što vidite, rolano pile 731 dinar po kilogramu, 548. Također to je pileća Đorđeva, odnosno 719. Karabatak sa batakom pola kila je 154 dinara. Pileći ćevap pola kila 275. Sad, kakav je kvalitet, to je neka druga priča, ali cene su stvarno povoljne.